Reka mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje ndetse no kubitwereka gatanu kuri gatanu ko tuba turi kumwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Nongera kubibutsa ko mugomba kureba mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, mukarebaho byanditse mugakanda ku nzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ajye ahita abageraho ako kanya. Abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese nakomeza kugenda mbifuriza ibihe byiza. Reka tuganire ku butabera kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza ufungiye mu igororero rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruherutse gutegeka ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kugirira nabi ubutegetsi buriho akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Akaba rero ari imwe mu nkuru zakomeje kugenda azigarukwaho. Madame Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma afungwa. Nyuma yo kutanyurwa n'imikirize y'urubanza, Madame Ingabire Victoire Umuhoza yahise ajurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yafungurwa by'agateganyo mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 4 Kanama 2025. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuraga ko hari impamvu 8 zatuma afungurwa by'agateganyo, icyo cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Izo zirimo kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye, ko hari ibyaha bibiri byashaje, kuba umucamanza yarasuzumye impamvu zikomeye cyane ku byaha bimwe kandi ubushinjacyaha butarigeze bubitangira impamvu zikomeye, no kuba itegeko ryatumye afungwa rinyuranye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasuzumye ibibazo bitandukanye birimo kumenya niba atunganiwe mu buryo bukwiriye, kumenya niba umucamanza yarashingiye ku mpamvu zikomeye kandi ubushinjacyaha butarazigaragaje, kumenya niba urukiko rwarashingiye ku bimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafungurwa by'agateganyo n'ibindi. Ku bijyanye no kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza akunze kugaragaza ko atungana mu buryo bukwiriye kuko hari umunyamategeko we yifuza ko uwo muri Kenya, ariko akaba atarahawe uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cy'u Rwanda by'agateganyo. Urukiko rusanga kuba yunganira Maître Gatera Gashabana kandi aho yabajijwe hose ari we wagiye umwunganira, bikaba bifatwa ko atunganiwe byemewe n'amategeko kuko yamwihitiyemo. Rusanga Madame Ingabire Victoire Umuhoza yarahisemo umwavoka w'umunyakenya atabanje kureba icyo amategeko ateganya hagati y'ingaga z'abavoka. Ku kijyanye n'umwanzuro ubushinjacyaha wasubizaga ku bujurire bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza wasabirwaga guteshwa agaciro ngo kuko wari washyizwe mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko bitinze, urukiko rusanga kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza ariwe wajuriye arega cyangwa se anenga icyemezo cy'urukiko rw'ibanze, ubushinjacyaha bugasubiza ko umwanzuro we nta nenge irimo kuko nta gihe ntarengwa cyo gutanga umwanzuro. Urukiko rusanga umwanzuro w'ubushinjacyaha ariwo ukubiyemo imiburanire yabwo, bityo ko uteshwa agaciro rwaba rwimye uburenganzira bungana ababuranyi bwo kwiregura. Ku kijyanye n'ingingo y'106 yashingiyeho afatwa, Madame Ingabire Victoire Umuhoza avuga ko itandukanye biteganywa n'itegeko nshinga. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rugaragaza ko ibyasabwaga mu rukiko rw'ibanze byo kumufunga no kumufungura ntaho bihuriye n'ibiteganywa n'iyo ngingo, bityo ko nta nenge iri muri icyo cyemezo cy'urukiko rw'ibanze. Rwanavuze kandi ko ikirego cyo mu rukiko rw'ibanze cyaburanishijwe ku itariki ya 15 Nyakanga, mu gihe ikirego avuga ko yatanze mu rukiko rw'ikirenga yagitanze ku itariki ya 17 Nyakanga 2025, bityo ko nta ngaruka byari kugira kuri urwo rubanza. Urukiko kandi rwagaragaje ko bitafatwa ko impamvu za Madame Ingabire Victoire Umuhoza zitasuzumwe ngo arekurwe, ahubwo ko hari impamvu zikomeye cyane zagaragaye zituma akurikiranwa afunzwe. Ku bijyanye no kuba hari ibyaha birimo ubucura umugambi wo guteza imvuru muri rubanda no gutangaza amakuru y'ibihuha kandi byarashaje, urukiko rusanga kuba yarabajijwe rimwe ariko iperereza rikaba ryarakomeje bitabarwa ko ibyo byaha byashaje. Ku kijyanye n'icyo gitangazamakuru n'icyo gutangaza amakuru y'ibihuha ngo nticyasaza kuko ari icyaha kimara gihe kandi n'ubu ayo makuru yatambutsaga akiri ku muyoboro wa YouTube. Ku bijyanye no kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza ko urukiko rwasesenguye impamvu zikomeye kandi ubushinjacyaha butari bwazigaragaje n'uruhare rwe rutagaragara muri ibyo, urukiko rwisumbuye siko rubibona. Urukiko rusanga
ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Hari amajwi yafashwe yumvikanamo Madame Ingabire Victoire Umuhoza, Mwenzangu na Namuhanga Cassien abagezeho gahunda y'uko bategura umugambi wo gukora imyigaragambyo. Imvugo ya Hamadi waguriwe smartphone na Madame Ingabire Victoire Umuhoza ngo azabashe gukurikirana amahugurwa. Ubuhamya bwa Nzabandora Boniface, link ya YouTube igaragaza ikiganiro kigamije kubiba umwiryane cyasohotse kuri Mubavu TV. Amahugurwa yigiwemo strategy na tactique n'ibindi. Ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, hari ubutumwa bwagaragajwe bw'ibiganiro hagati ya Sibomana Sylvain na Mukecuru, ni ukuvuga Madame Ingabire Victoire Umuhoza, amusaba gukwirakwiza za tract zirimo ubutumwa bugamije kugira nabi ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro bye avuga ku myigaragambyo n'ibyo bakoreshaga bagiye kuyikora, kuba abarwanyi ba Rud Urunana barahamije ko bakoranaga na FDI inkingi ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Rusanga ibyo byose ari impamvu zikomeye zatuma akekwaho ibyaha aregwa, bityo ibyo avuga nta mpamvu zikomeye kandi ko uruhare rwe rutagaragazwa muri ibyo byaha nta shingiro bifite. Ku bijyanye no kubanza Bandora Boniface adakwiye kuba umutangabuhamya cyangwa se ngo ubuhamya bwe buhabwe agaciro, urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite kuko nta nenge irimo kuba yatanga ubuhamya kandi bakaba badahakana ko ibyo avuga byabayeho. Ku bijyanye n'ibimenyetso uregwa avuga ko byafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko birimo nk'ibimenyetso by'amajwi bikaba bitabwa agaciro, urukiko rusanga ari impamvu zikomeye cyane zituma akekwaho ibyaha kandi ari nabyo byasuzumye gusa mu rukiko rw'ibanze hatasuzumwe ibijyanye n'ibimenyetso, bityo iyo mpamvu y'ubujurire ntigomba guhabwa agaciro. Ku kijyanye no kuba yarekurwa by'agateganyo ashingiye ku kuba yaratanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga ariko ingingo ya 106 avuga ko inyuranyije n'itegeko nshinga, urukiko rusanga kuba Madame Ingabire Victoire Umuhoza aregwa ibyaha by'ubugome agomba gukomeza gufungwa by'agateganyo. Rwategetse ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza akomeza gufungwa by'agateganyo mu igororo rya Nyarugenge riherereye i Mageragere nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ni Madame Ingabire Victoire Umuhoza rero uyu nguyu yakandagiye bwa mbere mu Rwanda muri 2010 ubwo yazaga avuga ko agamije kuza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe rero ni nabwo yageraga ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruruhukiyemo imibiri y'abantu batari bake batutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma nyuma yo kurusura no kuruzenguruka aza kuvuga ngo ni byiza ko hari urwibutso cyangwa se ni byiza ko hari amakuru agaragaza ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Arangije aravuga ati ese urwibutso rw'abahutu rwose mwarunyereka? Ayo magambo rero n'ibindi byinshi bitandukanye birimo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi byaje gutuma aza kugezwa mu nkiko, aza gufungwa akatirwa imyaka ngira ngo hari niba ntibeshye ni 15, ariko amaze imyaka 7 aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Murabyibuka ubwo yasohokaga muri gereza ya Nyarugenge cyangwa se y'Imageragere, ubwo icyo gihe yari ari kumwe na Kizito Mihigo, nawe yari umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ariko waje kwitaba Imana muri 2020. Madame Ingabire Victoire Umuhoza ashinjwa ko rero mu by'ukuri nyuma yo kuhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atakomeje kugenda yigengesera cyangwa se ngo yitware neza nk'uko yari yabisabwe muri izo mbabazi yari yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo akomeza cyangwa se arushaho gukomeza kwatsa umuriro ku butegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse anako akomeza no kugenda arangwa n'ibikorwa birimo gushaka kugambirira guhirika ubutegetsi ndetse no n'ayo magambo nyine yo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, biza gutuma rero yongera kwisanga muri gereza. Ubu ngubu rero akaba afungiwe Imageragere. Hanyuma nyuma y'uko yongeye gufungwa hari igitutu cy'ibihugu by'amahanga ndetse n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi bakomeje kugenda bashyira kuri leta y'u Rwanda bavuga bati uyu free Madame Ingabire Victoire Umuhoza ati cyangwa se murekure Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ariko u Rwanda rukasubiza ko u Rwanda ari igihugu cyigenga cyamaze kubona ubwigenge. Ngira ngo murabizi ko u Rwanda rwabonye ubwigenge mu mwaka w'1962. Ati kandi ikindi mu by'ukuri gusaba ngo u Rwanda rurekure Madame Ingabire Victoire akiri mu butabera atari yanaburana mu mizi. Ati nibigaragaza ko mushaka mu by'ukuri ko ubutabera bw'u Rwanda burigenga. Ati byaba ari agasuzuguro mu by'ukuri ikigaragaza ko mwamusuzugura ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ndabashimiye, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.